Mukanta ko tinapa, paminawan ninyo. Lunes, among sudan kay tinapa. Martes, another tinapa. Miyerkules, gulay nga na'y tinapa. Huwebes, bulad na nga sinugba. Biyernes, itlog nga na ay sarsa. Agwanta lang sa takay na apamay corona. Sabado, tangkong nga giadobo. Pag-abot sa Domingo, balik na pod sa tinapa. Among kabuhi kay nisaka na, sa sige na muog ka og tinapa. Unta corona, mawala na, kay napulan na kung ka og tinapa. Unta sa rasyon, way tinapa, aron ang